Sabi pendahulu na iya nakadite wanulino usuan demai naya uan de berasa depan enakia are darap saaro geus sugawi sadia katawi kurun na mango de dibilikan adiri de sale panalung gisay demu ikano pemang kewangan sama sarupo di manto agi kidangan tanah de parti saya irari kal umarang pona ya lain nagutenong ay di dia penatino ang nakagiya miyapitag dibuka kasasudile malungan na imanto wana minibulog asaliasan dugme Angau nur sarat na kegeniu ko mau de abi bilikan diri de sale kepayan aram kamasakan di de imau de parati sai Ria benar kaising nanti tamarong Oi bapak na la besani pamagu tadi mag papangi ginawa ikakagi sosakan Ibig pendirain na tanan na masikan sare mga kalipadito usukay lipabay sa kapangangadun nakanakan sa mabuti sarag sa bugu tao na tanang ko din na idol ay do tambah kanubis nagsukarangan na Pantogi ay munariki
lagi pangangan dia solo tanaya sarang tabulan ayo deh ya mau lebih soayan mataku pengen salah ditambahkan diisi kisah imanku merarangkun kami pada kedapan iyo ay dijo pagrikom wa isina kaduduya gila di guru sakawang suka panganganu dana dia no kuburan ia kontarona ya sana de saginu ke desa dikit tanura ke unutane kabekano kadu tumai so tawapi petadipat mai maka tadim sabisa kepesada demi Pinakagi miya pita atong ako din na abibidin na puntari rusalindan kung tiya bibili na wana midibulaw salia sadume imamu dia bibidikan aku geli wa maaf komrem begamagayon tiare ya abu pirianiro adi badunu manisain laidu bokom piren sorri manisai ide utaro pikana ino uso perisami sana de itu anu manasa kaduduyan iya kaparangana di paro-paro sakawang tamasa dato anda na di panong di di penjara aku sinur paisi samporana anak ini sakya siroana yang ayah si pendati dua ayah presiden agie beriyo ayah saadillah madiwaknai ini pagayu nalani baika ulai suka paranganu na bapena kadidiya iya ka paranganu na bendog na marane tugaan sirot ay musiba sa tadurin adi pamilyaray lang kabay sa pirisidinti asa sana ang sarigay mga buntugin
lagi jakian diam ya bentuk sirua na ino si pelatina pagi ria benar kasiran saudu de tahu ayaw toatan de da susau lalagiran Dupan di yung ay pandupati o kagye miyakilay alalagi bibilit at makiparikisaan mangulang usapang wana di unang bidarag kaliwan sarong beula de nabi yang magiyaw aditong Nakapagudi sa midi, nakopadi di mo di mantaw. Tada PIPRC, kakagiye ariyabunan. Ayami di nabi lagu, yaman di manong imajam. Di kang inawa iya ay isang winsay ay dumamang itang siyo pagiyamiyan saya ikidiyang nag-amitin rang kumali hindi niyo tanan na makay lipad tayo ay giyem barang kumanan na uwan na dinamigiderang Rade amina kaitinding ngay duhi na abu'i Nagaki apanganu Nanadibaya di sagag Dilangin ni pagayong Nabundog ni panundim kahit tadi daigin nakagibiyanan mo Kakapandi marami raw na arimanan mo dahil Gusto na mo aragay Kakapaguda sa midiyan Sagyo na anilala ko ay luto sa masatire Iya pang ano na agiye solotan na iye Sa era ka tabula Nagusto ka panganganaw Kan di damudu ladi guru sakawang Sagi na anilalaku sa salamar kanulang Ya lembut dari mau.